Pak bila kerjaan dulu ke parti, haba bila ai ke jing jok butan buram, haus lam ajar pusau, bat kabas kau tunat kelong, bakum kamau pelang konstituensi, ila aru ke jing jok ke butan buram, ya ilit Dr. Ricky AJ Singkon, ibalang UMP, jong kasyolong parliamentary seat, apa Lok Sabha, bat kum ke parti, ai cublai biru, nak benda ke jing jok ringkat ke jong pi. Haba bila kerjaan yang ke parti mention sem hak election MDC hak kebakum ke parti kala job tan buram bat ka burami ke bakrau bat kangu kadam kala sapi upat ba bat bila ai ka jing kerjaan ke jongpi yang kum ke parti oi kum ke parti idang don sibun kelenti banyat nak kata kadau iwan sapi kum kipat ba bakum kini ka kep hawa nyelamat haji sosi hak abang ledo no Yahweh Misyakri Bat Wei Unang Tulay Misyakhem Jong Parti VPP Kata ilong Dr. AJ Singkon Ila no asya diyan Ya kalingkor kabakya Bat ya kamram kababun Hawat Yapan pedang ke ay kapaja Kada kajik penyat jong play Nanray pat Kum kibidang sa Bat kum kibidang ya kajim halani kapertay Nginam la pat bansukot Tang kajing susi Nanray yapan petang Ya kajim kajongi Bat yapan petang Ya kamram Kiba Mai kum kibril ni day banle tesay sin pat nakataka daw iwan ang halika sa nimit banwan banpan kasing kersyan na pi iway pa iway bapan ay kasing kersyan ya ka voice or people party ha kanik election MP kaban solution pan aru kasing kersyan ya ukertang ujongi i Dr. Patskember bo ibalong iba ka party kala ibet banjia di ban ay ya kanik lingkon ba mai input din ya kita kikam kijam kiba i Dr. Ricky ila ino siya din bat panbut din ya kita kimat kijura kiba kum ke parti kala kelay hoslam ajar pusau lomba kimang terikam gejongka dengan skam kum kipat ba pinam ino ya ke parti pinang teringkat bangi tat hado bangin niyo ngin poy siya kathong bat hado bangin niyo banket yuso kajingjok haba mangi haujar hoslam ajar pupra ngin penting na baka bor jong upat ba ngin kire ya ulakam sensal dala di ngin penya jala kajong gajala aksnem giblalet no haswa mi ka voice or people party ngin i ba kajala kajongi kasensar ka kadara kajala kajongi kami simlong kasensar ka kadar na kabenta uran kami simlong kasensar ka kadar kapaperkat na kabenta kapapet na kabenta kabet kabiang jong ipat ba Hai itu Islam kebelet no nilai bah kesencar ke kadar kajala kalau penpan kesencar ke kadar kibrek betul abor hakabor kila punan kam bakla yang abor hakabakini kibrek betul kam kebetul hakabor kila sem yang tak abor sencar ke jongki om bak kisik kinsak kriu patba henrei kila sem yang abor sencar yang tak ngela menong kata ke politik saki lalang penpan ke atir lain kata ke ikhtir bah tinto kintiam kalau purban kita ke ikhtir bakin tombol urin kalau purban kita ke ikhtir hak bamaki kinya kamai spa shimet dai tanadu ba kejingmi ka voice or people party ba sian pat kala aga sikirman ya kajalla sai sian pat kala aga sikirman ni khun samla ya kibriya kibitan hakisnong kiba fair hakinong kendong hakijaka kikaput Batai lembaga jengmi ke voice or people party hakapasai simpat kalapun selori kibriyo bakin mi syakmat batai lembaga jengmi ke voice or people party hakabalat hep laikai ya kibriyo bakabor kasyong kipat ba hakisnam balalet kila juong ban yakun election klam pisa amlang dai nado bami ke voice or people party ngiyong upat ba kapisa kadai ke syakri jongi kamdai ke pisa ke banraya ke sim jongi kamdai ke pisa ke banraya ke lawai ke jongi henrai dai lembaga jing start baka jing slur dai nak tak tahu lembaga jing mi jong voice or people party sai sin pat nilai ba upat ba ulah slur sai sin pat nilai ba upat ba ulami syakamat ban pan ke bor ke basisya ke jongo kumbang hai kisdam giblet ke politics kadai ke politics nak mentagi hespa
Henry, hakinik sedang pemerintah, nilai lembaga jengmi ke Voice of the People Party, nilai setua sya, bakabor bersya bersensar ke kadar, kesong hakakti jong upat ba, terus kam kumupat ba, kum ke parti, nilai jaring kabar pi, bat mapiru, fenomeno yang ikum ke parti setengenti, kram da ailat, ya ke parti VPP, bahkan sensar ya ke jelah. Haksam gibelet nilai isya baka politics kadai ban pendang na benda kabet kabiang jong hespa ban pendang na benda kabet kabiang jong itu kipriu kibadai bat kipriu kibana sarkar ni ki high level ndai lembaga jengmi ka VVP nilai isya bahangi ka politics kandai kata kabor kandai kata ka iktar kabangin to kandai ka iktar kabangin thombor uria kamdai ke iktar kabangin kamay spa shimat hendrai hangi ke politics kadai benai ke sing sakri ya upat ba kumba pilai lamba kinang alam jong parti lamba ki amale ke parti kadan kelapan sawa ya kasur hayir darbat hawan batnang ta nilai yoro UMP ubala pendap hok ya kamram lapan sawa ya kasur hangti hador barba hapo dari bat nilai iru bakum ke parti kapan sawai kasur kapan yang jingtari kam ke jongka apa district council hakabang ilawara ya spon ba gisingkawa bat day yang ngi sawang baka Voice of People Party kasyam ya ke politics om kum ke politics ban punir ke pot hendrai hangi ke politics kadai kai ke iktir kebangin kising sakri ki pata kadai ke iktir kebangila bale ya shibun ba kising timu ki babaha na amta ayam lang salang ban kentil ya kajalla hai gini kiski bilai ni hai gila putai kubur ba kini ki parti kiwai ki parti ki ba persya ya ka BBP kilong ba nyiru ninpa ya ubriel ubalang kom idaktar ki sali Hak Islam arjar al-pusal khapar padangiyat kajing ilap election nakabantang MP election nilai ba kiyong kumlungin pa ya Dr. Ricky ubreo bajajay ubreo bajamsur ubreo ubamdan ya kapawar bankren ubreo bunamla bankren dan ubreo basuskap kapawang kiway henrai kata along na kampang bat kelatan lu kibreo kibalang kumnongin pa UMP na kaparti kaparet kabanam yoy kasing ito apa dali ba natanru kibalang ba ladangi pa ya ish podali insahapan kabam daw mau kendong nane pan syong pamsat handrai kapasok kaban kalong ba idaktar iriki lale kompong ya taga kabamaki kilaong harpor bagi yalap yang MP election gilayo ya usyakri ujongi wala pendap hok ikamram ulakran yeshpun ba kimat ki jura po kayo darbar tawan hai gine giski nilai ha kajing yalam election John Roy na ki parti kalong ba la fijet ya ta ka parti la ja fijet ya ta nong mikmat jong ta ka parti utang nong mikmat jong ta ka parti la ujob unyo ya kapor kebapalat om yang si kebapalat si kentaru bangkran hayang darbar tawan badulong ba kapor kaba idak tariki yo apo parlimen menkran 1 minit kadang kaba duna palat te kilong bajiet yo kutong jongki bakin yo menkran sikenta hendrai ngong hari kapor kaba menta bakin mau nilai yo yo syakri ubah pendap hok kamram syakri ubabat ya kadang rim jongki parti bat syakri ubah purom ya kipat ba komu syakri haipor ibalingkot menkran apo kayo darbar tawan ulakran ya sepun ba kimat hak 1 minit lala ban pentau pertai biang pat ban pentau na biang pat ban kentiu biang pat ya kenam kaburam jong jela hak 1 minit ilayoru ban dawa ban perong ya ketien kasih hapo ka schedule jong gariti sensar gari hak 1 minit ilayoru ban kran ya sepun ba kising ya kajela lalong kajing jor rathai jong kisurok pa apa kajala lalong kajing penterai kam tarti yang kita kis ubangila pa ulah pendap hok ya kamera mapodali
bat lembak san minit ru nilai ba uneu sakri ujongi ulayo pan pentau hapo kadar barba hapo laja halok sabha hakaba hakata kadarbar ilala ru ban keren ban peni ya kata kajingja hapo kajala ya jikti doyong baanya hapo kajala ya kata kajing sarong no jong uta udoyong ujongi lembak uslap hakaba lorong ya uta udoyong ubah pelat sawajar metrik ton sepak Bangladesh kita kisan minit kiba une usakri ujongi ulale bat kejubab kolong ya kini ki parti kiba kentho ya VVP ya kini ki parti kiba kentho ya kita kisan minit kiba doktor ki iyo ban keren kolong ba pipat piladan hak sarkar labun snam pipat piladan hak sarkar MDA menta laprasam hatu pilale ayun anta kajalla hatu pilalan ban yata ya kata kajikti doyong baanya po kajalla hatu pilalan ban penbet ya kita kising kibedan po kajalla la along ya kasing jong kibrek kibedan kapot hatu pilalan ban pendap kamtam kemyak awai kemat kata kemat tham motor hatu pilalan ban pendap kemyak kata kemat pause nilai bah kini kisam kimelet no kajing kular ke jongki kajing keran ke jongki kala syukut tangasun bat ngemi ba kanda ngem simlai ba kadan kena mono kajing seiso ane kena mono kata kajing la tarekam ke jongki watla kadan hakabor laslam henrei kabak kemen pat kolong ba lembau MP jongi haipor ipalingkot hakisnam ki palingkot bat haipor ipalingkot ba yo ban kan hayim terbat tawan jong kari India lala ban pendap hok sisai kamram te kum kipat ba skam ba pinam sya elam bakla ha kini wai pat ki parti ki bai kun ya kani ki election MP ba ya kini wai pat ki parti ki bai lek persya yang VVP skam pinang kerjaan yang ni yang voice of people party kenang ba ngila barwan ra ya kajing kala na bentar kala wai jong kajala kin mau nyem simlami sini banyak kun na bentar kajing temu ke jongi simet henrai kin mau nyimi sini banyak kun na bentar ke jongpi pat kamtam nyimi sakmat ban penggala yak sensyar kadar kajala ke jongi na bentar ki kun tikti ke jongpi na bentar kala wai pat kapateng ke bansawan te kublai shibun kublai syajargo skam ba pinang kerjaan yang VVP hak Islam ki banwan nangai doi na mata ki nangai ki parti kenang bangila banyak skam akan rem bat bang depai syakatong tu kublai shibun ha pra kublai shibun don yang kata kau yo kau ba sisin si tayo kata ni saja lumlang ni saja mi lang ma sisin si tayo ni adi ya tep te haka politik spat ni don kayo kau ba sisin haka san senam kita kini kijingja kibalaja hakini kisnem kibalale wat hadu mentaru kipajba kisulong kila sulong tangkum kimar kayi kibasusha ya odor hakini ki hakita ki riu hespa kibalaya thiet kibalaya odor uwe don ubalakli dor sanspa udon balakli dor si hajar kumta di kita ki kilaja hakipor kiba mensua di kum ke parti ke VVP apa kawan bat kami kaman bahkan ong ba ni kepat ya piban ong ba wan banjir iki kenrat henrei nyong banjir iki sakri kipat ba kide iki kenrat tiki mengibat kide kita ki sakri tepat ba kani kalong kajing pen mau ipi ya kebuar ke jongpi bat ya kador ke jongpi nyimdei ban kelat bat nyimdei ban pen tador ya lade ha kita ki basukwa ban pelong ya pi tangkum imar khai te ha kani kebuar kapen senam syu ngan khot ya i Dr. Erpis iban pen sngau ya ki mat bat ki jura jong ke parti ni po Kubreshbun ya isamla penskam simli ibalong u chairman jong ka ad hoc committee ban penya renti ya ka campaign
ya gajing ya lekin do pai ba jengi na kowe gisnong skoi pat bat akan ka jan me hang me hapo ka snong ka bangas nguit ka bangas ngotenat ka ba itenat hiru ka maut sedang ai ko play ya i MDC Buron Burom jong ka Mauplang constituency iba Lancaster Marbanyang iba da bruban ai mentan ya gajing keren ka jong i bat ha ka jo ko por iba lajuan na kowe ke por sepoi pat na kabanta ki jingdon kam ki jongi sakini ki dong than jongpi ai ko play ya isamna jaral i barang depan ai ki jingran jongi sakini ke por ya irang ba snong i barang non ringkat barngi hangne yong don kowe ke program ka bai haban lek ndai yong kat barang yo ke por in don ringkat barngi hangne tu ko play sipun ya irang ba snong i bala ai ya ke permission bangin pelong ya kene ke jingalang pai ba hangene ke janmit sibentai day uron ba snong tendara esongkai beri layalong man sibahayi namar ba isong ya kakurani tengah de kakurani tengah ongi ila elong sikilum tesotna banwan ha ka snong ka ba ukun jonga ulong uron ba snong te ha pangapoy sekali ka dong kathan do menekat pangaya kublai kiti ki babun ki de ki kurani telong ko mangawan yengkur teng-teng tengah sotnat ngala asmo babi ko kaliang banga wan slam jing sana wan kamen sengi tela yo rum yengkur katukan ni tengah smos ngai banieng hapedeng jopi ki parakur na smos ngai banieng hapedeng jopi ki para nong song song juga di kesnong ki banang ne kumka parti ngilayo mensib sipune kasur jongpi nang ne na mau sedang kalau pai hadu han New Delhi Namar rema pi bala ayaw nam tam jing job yai Dr. Ricky Hagapor bayale ya ke election MP House name R Hajar R Pursam tena kaliang jongka party niwan hangne ngawan hangne nakaliang jongka party naka central body pun ngelapuni presiden jongi yong snobha sa ay kublay kerpang yaki pai ba nong song snong jongka mau sedang ba pila ay kejeng kersian ya ke party nado pasdan nilayo ay kejeng kersian nang ni nado katu kepor ba ni peniyeng candidate nagabenta ka MLA election wat langim sempoi sa katong hanre nilayo iya kejeng kersian jongpi tingiwan hangni namar kata kadaw pan ong kublay sibun nado ka donut bar kamensin ka jongi nagabenta kejeng kersian jongpi te kabut ka jongpi ka bapilat het kam sem lelenoi kala penepai yau kortong jongi ilit Ricky Edison siapa Delhi tehenrei kajing ibit kajong ublay traikan rat mentai don syubat ngi tehenrei kakam jongi kade banyai beteng kinong yalang kiwan bat kilet henrei kajing sekri pai ba kan yai beteng bat kun keseng ke don hanne banyan ringkat bat piki pai ba bandang ya beteng ya kene kakam sekri pai ba lengba kijing ya kun seki election ki prepare Iwan hangne kongka parti berai kublai ye piji pai ba babila ai kijing kersan ya ukur tong jongi ibalang men habang isay i mentions name Arjara Husan syaka ying dorbar jong ka district council hangkai hapoki CDC kenapa kata raw ngimuan hangne ban batai ye pi ngimuan hangne ban hikai ye pi Harangiwan hangne tapan ay kecik kublay na kabanta kecik kersian jongpi te sasi sen pat snow hangi kibada na kaparti baralang bumino kersian ngin ay kecik prakti na kabanta di paiba nong song juga mau sedang soba ay kecik prakti kabajam namar kecik kersian kabapila ay na snow lungo kiway ki sinong kitao kibagilay kentup lang hastor sinlong habangnya sedangnya kena ka campaign ya ka sensyar kadar kabakut kabasuba Kibriu kim yo akem ya kene ka message ka bangi ai. Kim sngau thu ya kene ka kubor ka bangi ai. Handrei hangde hapo mausang. Marsen bet. Marsen mi marsen seiso. Kata kene ka hikai ka lenong ka bakraw ka papi pila ai ka jagui. Kene mo kata daw ka ong ibalang ni na kalian juga tim gi ong ngin let ba hapo mausang ngin yo kjat ka tugas nong. Nyemla ban rumman ka tliwien. Nyemla ban rumul kisnong kibarit kiba kifir kisar de kisnong kitao jongpi henrei hangne hapo station ginuan ginya kendo gi pai banong sonong namar
Ane tuh epi upra udon hagi semprakti ke jongpi bad mapi pidon haga donut jong ka parti ke jongi haga por ke bangi ya kren sapang kisnong kitau ngiken mau ya ka mau sedang ngiken mau ya ka mau pelang bad gini kisnong ki bala ajing kersan na ka benta jongi tenama kata kadau ngili penbet kenang ke ke janmit yung ka election kampat penpana kana ka notification yung payo dan ringinang elekno gini ya no saprang ngini kendo ibi kinong song tenama kata kadang yuan ni pan ai kublaya pi ban penpau ke jing semongu nado ke donut ke mensim ke jungi nak benta ke jing kersan ke jongpi ban ha ke jong kapor ban panru ya ke jing kersan jongpi nak benta kani ka MP election kapan salongsen ka ba ka election commission hudu menta kampat penbena lano kan long ke election gimtip temenen ke sngi ngidang wat aten ya ke ka jingalang hentei hapo secretariat kabadai ka all party meeting ngalakot ki political parties berakot ki seng-seng partai banyak halor dong kata ka SIR lane ka special intensive revision kamot kan don ka jimpet benia ka bakrepang ya ka electoral roll mano badai bandon kerteng ha ka electoral roll bat mano bamdai bandon mano badai bandon epic bat mano banum dai bandon Day ban bisar biang ya kanek electoral roll kabararim hapo Meghalaya kilale ekiwe gijala dimenta ke election commission kalap high command sa gijala Meghalaya jongi kaong bang ginya pet dunia ya kani tengi ne kalian juga parti yung kabiang lare pile ya kata tabah penki kena ba kibre ke jongi kinong song sinong ke jongi kitrairi kitrai buluk ke jongi kim day ban syaweng nak electoral roll te nagaliang jong u officer upadai pet ya kato Dr. BDS Tiwari upalong YS officer uang hoon niya pet ya kata tingin na kaliang kung parti ngilara ikimat ki jura ki biyadai berkini ki nong tebut ki ba lasu tebu iki kerteng jongki iki bakum kita ngila ai da ka warning ka pateng baka sarkar gede ban simkia bade ban wenno iki nak electoral urga bamde hok bakin de ban don hang ne po Meghalaya ya kata ngili ekran tinganam ko abang sibun sepang kata Henry ngikum ka parti mentang ya perkre saja na ka benta kani ka by election ka ban salongsen ka ban nimpat tip adu menta lanu ka election commission kan penlong tingiwan ha kani ka janmit ban pan ya ka jingkersan napi ki paiba nong song snong bas ngobha ba pin ai ka jingkersan ka berat ba ya ka parti jongi yau kandidat ubang ilerai bansai baita idei I Dr. Baskem Nirbo ngatrai bon prejupi pelayo iya ki YouTube laya itu nampak itu I Dr. Baskem Nirbo laya itu to laya dari kibala itu dan dibampar itu tengalong ibe inuan lang mentakasni tehenre idan kawai ke meeting satai sapori boy sejan patar kema asatai kawai ke sunang mapu umsong tegala aja ngai palat banuan nang tai tengok nginang ya bangi nginang ya pen itu suamangi te kitu kibala nang yoi na ka mobile lo nang yoi tehenre lara iyo kalat ngin sa yo wanyalam I isane ngin sa ai ke schedule I namarin haban ya para lai pudri utuliki konstitusi kamri ke kam ka basuk kamri ke kam ka bajan te ngin siya penbaik ada ila benuan ka biang ada imla benuan ru te nang sim ya gede gede kerpat ka sini nang bu nang kan show haki do not ke jongpi bahkan dawan kapor pantet ya kabut ke jongpi ru kum bakalalong ng election ke bradet ngin yo biang jauh nam tam nang ni napok ngostang mencur na mencur ka oh aku belai sibun itu nakwa ban keren hang de katu ke negi poin nyamar ba layawan kenang ni nya pelut sipor kapor kenang bagini sai kawai ke ba sai pa mentah hagane ka jiakun ke jongi kalong ba kane ka sarkar ke basensari ke jela jongi mentah ke sarkar MDA kalatin that ya ke BPP den doi pega den tagadaw kisule kan la kan yai tak kumno ban pendi yung paiba ban hakan gurukom ban teung peja ya ke ding ke barhem jung pra den doi kata ka pagimul banle bernakwa bale tuipi bagan neka sarkar menta kala rak skor sarkar NDA namar kami ke PPP namar bagi paiba atau keri kia teli kane ke sarkar kala ra skor
kiong kani temlong balik. Banyale bagi ni kipai ba, banyale bagi ni ke parti tembilong. Nomor pertama ya ke hok kecing sisa. Layala election dulu hak lenti ke bokut ke subang. Don kanu ke arsap ke arpong, ya bet upai ba, kersan be upai ba. Gila ya raskor hante ha sekretariat. Pai ba ngangong ipitang kani ba kanang kut tang ha kapen raskor. Ha kani ke MP election mentang ngiya penher serengiu. Bat ngan ayo ke jengjam ke badon burom ya kani ke parti, bat ngan penjak burom ya ki. Menjur pai ba? Menjur toh, hawar pupra menta kiara skor hawar pupra ngenya penrakti menjur habang rakti sutuan rakti kemun lah sarandar kini kan sarandar no hawar pupra namar kata kadau nginjin yang inong ikmat yang inang ni ndai so tang makin lagi agak yendor bartawan inong ikmat kita penjien nang napo mau sedang kita penjien napo mau pulang kita kena isong haka sekretariat menjur apa? Menjur tang hayin dor bartawan mentangin lagi haka sekretariat namar ka platin ka pisaban sensyari kari ke jai berli jungi kadon sekretariat bansia kerho tang assembly kambiang namari ngikip serap ka assembly ki pelong ka palengkot ra mangi keno kamat ni kumpai bar ke pemlong sudah yang iki sia bypass baik ki persang banyu nakli. Jangan kata dah, pai ba ngarapi aja singkarsan ke Papura, yen penrakti ki huar Papura, yen sensyari nanti na sekretariat. Dan ba? Toh, laralang menjur opini na pamausang, kemudian kiwel lele bodi. Mapi filong kanuksa, ya keri kecai penriu kejongi. Tekini menta yang ini tu yepi, kisukren ben kisukren kau iubar den, sukren ben sukren kau ikan ka parti pra kiong ka parti lasurok. Yosno bagi ang parti lasuro. Yosno ya. Ndai kata ngaleng Yosno kitin ki bakamkor. Kiang bakine ki parti ki awiar tum ki ksau lasuro. Hado kata tila keren ya ka parti ke jongi. Kilang kom ki ksau ki bawiar haki snong haki tau. Snap mene tu kanai pi sipang gawe ki snong. Kadon gawe ki snong. Kapat hati asri yang kani ki snong nyopi sane. Tambah kata kesenong kamlong gajongpi na marba kabunong tu ba kata kesenong kajing bunong tu kata kesenong sipang na satu siar sipang na satu belang wadi usunian mo ya tu kata kesenong tapi takjan sabaru penyong kejan kita kamtumai dawan dami laja kajing bunong tu kata kesenong belasar kai saya bakatu kibrio kyo nginale kumloken ya absunong no da absunong no kinagidong tu kibasta ba por ba absunong diawa tang la kenja ka absunong lasang dia katu dah gawe kesni tiong ngelek na ko bega put nyeri no rokso man kay nyeri rokso tem dalari rokso dalawan mukhewan tu wear rokso ken win ka sunong ka tao wear rokso to pikenyotan Tedor kibre kibang kan kakso kaya wear kana do tiya do den mangi penjen jar kana kakso yani hare ina tu epi ka bakadu kiong biang bo wear kakso namar ka pen kenwen ya kasinong ka tao ka pen kenja ya kinong tu jajar kinong tu namar kata dah hubang wear mangi ya surong nyen penja ya kinong tu na sekretariat mendur pada kan toy kapor baga jiluar tungi kinong lanai kamat kenwen ka surong kasinong ka tao bajongi Henry kinong tu hakowe kesngigin saja menjur tambah kata kasinong kibasalak lagi ni kinong tu dan kini kinong tu kiba kamusta kiale kumne kiong ninyara no berkasi indo hakapor balaya tu si yang beriu kiai kasi indo yukso kiai do ruti lingkot kiai do betarjot jadi ni kisau kibabi indo kibabi ruti lingkot kibabi betar tekino versi kita kinong tu kinong tu kiyo bentur kagamon kabangamo tanong galong don kita kibayawir na kaimlang kasalang kajongi hanray don katukan ni kibala sa pendap sindo hanray ya kami bibi mlayo pa ba jongi walo asindo ayo pa ba pamausang yodong asang na plan di katukan
ne kin warak ruti lingkot, kin warak sindo, kin warak betar lingkot hang ne. Wajib beli apa musang. Menjur Pak. Toh kata nomor ba pihak usia ba. Nomor ini kita biar ini kita kuat penwarai ke hok bagai jing sisa. Ki kuat ban penkebum ya ke sentur ke jomi. Ki kuat ban yalam bakla wan upai ba apa musang. Nama kata dah ngai lupa pi ke ni kana ba penyo eka kum ka farsi. Kasaya pada katinga tu jonga. Toh. Nama kata dah penya pekha ye kini ke jing long joma negeri bekerja beri ke jongi. Kenang bah kawe ke sini ke neka parti ke bagi lia buah ke jing duai ke bagi riu temen ki reusan kini ki riu rongba ki bedon burung ki don harsenda ajongi ki om ngin duai nangi na yen lek na pi hamadan bantur ya katma upai ba udan harsenda ajongi ye yalang banu nama kata rau kan sama nilai ke sawa kini ke sur ke jongi banado nang tay na po jencehil sadu sini ki pentajong kani kasi sadu sa border mantagi pai ba ki om ilarai ngin ai ba ye gajing kersan hagani ka parti bahaga wa jas ngin yo ye kata gajing sensar kabakut bat kabasuba kata gadai kabangi niang nut te parari paranong songsnong ngawan hangne ba kumong ipi ban penito kendiat kensot ya MP kandidat ubangi ngilajit kum ka parti kabadon prenjopi pila itu kumong ngene don prenjopi di bampat itu dengan super batay lupa mga mulumala kung ke trailer tin diola nagamet inuan hito lagi kana man kami asay tin ray namar pa impalaban wan nga super niya tu ya pikin dat kan soy katukan ni siya pang jong i tin ray suaya mangan pay siya pang jong i ngakuha pa niya tu panpenkan mau biang siya pang i Dr. Ricky yun day balkalat bagani kadai kesuki kabalai no dari Dr. Ricky day kane kadai kesuki jong Dr. Ricky kapamapi pila pensyong i kapamapi pila penget ya kelengkor bai long dong mikmat jong i kasur ke jong i podalhi tehenrai si telpor hon pai perkat kamon ke jong belai teraikan rat kala perlong kumtu ulawan syauno ya ina kene kesla pertai ngilaya penut ngilaya sengusi iru sipor tehenrai ka ong ipi kapor ke kelang kinong yalam kila balai babanwan tenre ke jadi sekri pai ba ka habanya tingiwan hang ni tikane ke suki ong bai sikenten kadai ke suki kajong ka parti pra dai kadai ke suki ke papi pina de prai batang sitang nanti ka thali no kane ke suki snode ban ai ka si oi snode ban ai song ka ai oi horket horang nang na po mosdang minum le akumta ka parti kala ai kalau ai happy you kandidat, bila ai hangi ni tingsannya, tementa ngin say yang you kandidat, banang na yang neto ipi, dai tak maginyo iya ka ting job, nilai ban kamtam ya ka ai kabangila job o arpusaw, mencur pa ya, men hakane bila ai ya ka absolute majority nyo pinang negasnong, menta ngin pentam ya kata, kenang balay, kenang ba, kita iki bapak yengi, kinang ya kromarkri kinang ya bakskor hatu kin ya snotu bakane kadai karai perkamon lang gajong upai ba tingin ai be gajing kersan spangjong i unu kan dia bagi lajit i doktor baksken marbo tengah kuat penkan mau supang gajing long jong Dr. Ricky gajing long kaba i Dr. Ricky idon gajing long kaba i Dr. Ricky idon kaba sengau teman kaba ngiya kadai ka jing sengurit dendai buat bariki basurit ulang beliau ubah sengurit hadu kata-kata kane ka jing sengurit jong i kane ka jing sengurit jong i kamdai ka basule mele lane ka basule drama kadai ka bami na kijing long terai jong i kadai ka bami na ka dono jong i kumpai long kumtai keren kumtai im kumtai bami di kumtai lenyuan kalian sodong ki meeting hapo sar sulong ilek meeting daka kejam ilek meeting daka skuti ilek meeting ini tu ipi maroi ngon kam security ngon kam siren ngon kam ki bodyguard ngon kam ayruem iya kum uri upai ba yang ngade upai ba ngade uri upai ba ngan ya kum uwei na pedeng jongki msem security ban penya kum balik kini juai kum baki ong kini juai kata ka VIP kini juai sen bala sajid kita long kita ki VIP very important person bagi ong
Lakmat ru pulit, Nadine ru pulit, Syupen biar ketuka seren ru pala kelut kai. Hadai Dr. Ricky imlong buta. Kajeng snoret jong I kalong ba isnotu ba ngadai tangu breu. Ngadai ujung thau jong ublai ban ngai ringkat lembar kini ki para breu. Ngam sun tam mi kini ki bai. Para breu kini ki para breu ki jong I. Ngia bang ngia di ngia ring mensi ni kajo kaler ngia. Di ya kajo ka om ngia em kajo ka jala balai ban penya pher. Ngilong ki jing thau ki jong uai ublai. Ta kadau ka jing em jong Dr. Ricky kalong hakata korkom. Ya daidur bagi upai ba. Chano ba ilet mai ki pai ba ki snotanat ki i ilong ibriu uta smorit. Hakak ten pareng ya gane ka jing smorit ki ong ka humility. Ka humility. Ka jing smorit. Hakini ki wai ki party pade ngamyo I ya ka humility. Hakini ki wai ki party ngayo I penban ya ka humiliation. Ya ka humiliation. Kahimilation gamon ndai tang bakis ngohe kile benyi kiwe kibri snap man batai bi kumno gile ben pi ni kibri haka perthai ngidei ban burom ya kikime kikpa denam de ngidei ban burom kikime kikpa Dr. Ricky habang ulang bri bos murid em kasang nalaye ndai bo ule mele sipai ba Dr. Ricky udai bos murid nado ala ka jong iye uburom nya imei pa jong I burom ni ki men ki perang ke jong I bat ka jeng sore jong I kasang nalaye Teruskan kan batai pi ya kai ke bakin lagi beri ki betul nak sarkar ki lek mentah kini nganyo I ka humility ngai I kampun ya ka humiliation kai ka humiliation bakile ka jeng lek ben ke bakile sam batai pi ni ki beri ngi dai ban burom ni ki me ki pa handai ki dan ki beri ki baong ba imei pa ka bai dan klain ka bor in sumar yang in aija yang in pensnaien yang in ai yang kepisah kepilan in ai yang keseng kadang nadong sedang tip top Henry onda gila temen ya ini mai pangin ya be no sapa pensiong no haisian mi barit lane be matia sa sengkup sa baranda berkaksyo daya permade Kibriu kiba le ben briu kiba sarong kiba hangamei kidai ningkong ning syap kiba le ben yala kijong kikimegi pa kibang burom yala kijong kikimegi pa den ba to snap kan batai pi mano badai kikimegi pa kiba sisa hagane ki imlang kasalang kajongi snap kan batai pi kikimegi pa kiba sisa haga imlang kasalang kajongi kidai kinong hikai kene sarkar kali kumno kinong hikai Kinong hikai mental ada hikai don kibala hikai lai pusem don kibala hikai ar pusem don kibala hikai lai pusam sem kila asa keri pakai benriu kila aya kata ka selfless service kila asa keri ki kur ki tijong I kila aya ki jingdang jingsa onda la kot ke jing trai jong ki onda kila poi ka por pan song thai kene ka sarkar ka ong nu bide kene ka sarkar ka ong lain no satai da pia product satu namar balai kamtre ban ai pension yaki Hajaka ban ay ka pension ka ay ka tension kini kay menta kiami si surok si kelenti ki sekian pili ki media ngambil kam ban batay mga tigane ka sarkar kadai ka ba ay ka humiliation ka jingle ben beriu kata kadai ka bangi kinoi kay ki bala sa sistem ban penang penstat ban kenti keri pagka benriu kidai kita ki nation builders handai on lakun ka jing trai kiong kino sa tay ngimkan kam su yapi da piyang no robyang Kemukum kata sarkar ngampat juga. Kata kedai kebangi. Dr. Ricky long breu ubas norit. Kebar. Dr. Ricky idon ya kata kajing la kum unong ya lam. Lane kebangi ong agak tien pereng kam merit. Idon kajing la panlong kum unong ya lam. Idon kajing start, idon kajing sempang, idon ke vision, idon kajing ijnai. Bat kane ka merit ka baidon kane ka bai ba abdan nadu to por lai iyo no brio uneu brio don ka jing start ka jing sampang ba bare ki na so ipi opo na bring ipi 50 uneu we na ki brio ki ba start tam ha kane ka jalang ka jongi pet ya ka academic record jongi ha ka kelas 10 ru yo top 10 bai ha ka kelas 12 ru top 10 bai ha do MA MCom ka bai lai kuliah na so ipi iyo ba syakmat do Dr. Ricky kata kane ka merit
Yo top tan ini topang na pasang adu bakut. Lakran tu para jungi ke tugas ngi ke balik on tapi. Idon ka merit. Ndai tambah idon ka jing start. Ndai idon ka jing sampang. Ban idon ka jing la aku munong yaman. Ban ane ka merit ka idon ka long bai. La ban sacrifice. Naga ban takeri berkesan sendiri. Idon ka yang kesan ke bahe. Idon ka kam kejan ke babit ke babiang. Ndai kloy benuan banyak syak jinjar lang ban ngi. Kane ka ka merit ka idon ka jing long ka pakerpang ka bai idon. Hagan itu sarkar mentah ngamyo iya kata merit. Hagan jaka juga merit ngayo i penban ya kamokeri kamut ka jingle drama. Kaba itamula. Kumno gini ke parti kijiet yo kandidat. Jiet kandidat nang pak lay pernah bermiang satai soba amni konrat nang kre jing show apa sekretariat. Dendai. Lay para remeng soba amni la perkre lupa yang jing show sekretariat on dalam biang kasni gaya diong une udah kandidat jongi layasin kabu pendapat tahu banyak kaktin kasih nana iya kaktin kasih barong iya kaktin kasih dan lewat sim kabu ke biayan kumno kikwai kandidat kata korkom bangga kuai mana cuy pi kan dia jing sisa bai Dr. Ricky ila set ya ka benchmark i Dr. Ricky ila set ya ka trend habang ong ka benchmark baka trend kamot by Dr. Ricky ila set ya ka nuksa ila long uta unong muna uba kiwai ki parti la ki jet kandidat menta ki hab bania trot kli ki ong man saim rumah rutit ki kandidat melong ki patba jo gari kasih janja kila asai kila itu kila lop ya ka share ya ka ba ya ka rupa ya ka jingdong nola hai Dr. Ricky kinong niya dia sei dong hukum Ricky happen bit gini pai ba ta kadau kiale drama ya pernah bermain siapa pernah ayo kan dia jogi kato ka ka drama kato ka mokri gini to yepi kandai ka merit ka basisya jadi mah kata barang si kata baniok tiket na ka parti jogi kalau ka bae ba mentapan kilit terwahi dendai baru si kata kia kene dai tangki kror pati berki haspa ke menyo tiket naki hadre menta kiong ani ne wiki ula set ya kanuksa ka hatam hak ya pertu ya uni ta kadau kia pertu bot ya ka BPP dai beba bila saya menta jadi mah kata dau kini kidur pula kinuan sepo senong dopi bisukun tak banyak menjor saya kata kene ka mengaji saja meren ka bai Dr. Ricky Kabalai, kabang ako abang keren kalong by Dr. Ricky idon ya ka integrity kamot ka jinlong kabakut kabasuba Dr. Ricky pinikam di jam kipisa kipilan iwan sayin jonga perbakran ipa jonga namar kaslap iwan nakaskuti na aya tangkaway ka janjiri be infong namarinya skuti imdan janjiri na tuwas ni bakran ipa jongi tenai di janjiri Tegambat perkhanso bay nang kanmal kita kaya jadi ke kecing penkam kumu MP handrai tek ipon yang ba RPs na kanmal ya ke janjiri jongpi hangno ngane kendu MP bakan aino ya ke janjiri kata kane kecing long tengi ka accountability bidai jikam bisa si tengka si naya ikan mau kita kejam kipaya kot pia keren beri ikan mau kek kita kecing long sidang om kipon yang akyong ni ngimnut pun iba Ricky bah pun nama piko ngaem pun papi ngamam siang jongpi keren derek udah bisa keri jongpi keren baik ki keren ya ketuk ke bypass dia dua pisah bagi don gitu ki minum panduman ki biar ko abang teka sana dia ki perbet ki paipa ki ale agent kemudian komtai maupun dari i marsen sem ya pun marsen ya keren ira ya kamana parlemen ipenher ya ke siki baka so tenat kalong ba ya kita ki problem ke bagi pagi ya kendo lapen baik mardo kata kani ke integrity ke ba idon kata ke jinglong kuat ke jinglong sida ke jemi ke ba idon i Dr. Ricky bakane ke de jinglong ke ba ngi kum ka parti pra nila pediang ya ka kum ka principle ni trekam hab ni ekran ya ka por hab ni ekran ya ka hom ke sikentien ni bang ya ka bangila ya ka bang ngimla kabali boyong so tenang ngaya kendo menagita isni ngilong mitin polar moreng don we orang bak senong uang ngalet pan skim na MDC juga mau pelang
MDC juga mau pulang ya kamadon uang baksin kan ya kadon. Ya kabamdon uang mentakam padon. Ngimtre berkular ya. Dem malang. Hakmatu pikiran. Kata kan ya kadon kebeningan. Dr. Ricky idon ya kebukum kata kecil. Kata kan ya integrity. Hagin lagi ke parti ngambil iya ke integrity. Ngayo iya ke illusion. Kayak ke illusion kemut ke jingpen thame. Nyuksai berin to ke jingpen thame. Hagin lagi sengi ngayo iya ke jon ke jingkeren apa YouTube. Hana bau Dr. Ricky uyo aban kerentang 1 minit. Lagi ini apa ke video. Hana uyo aban kerentang 1 menit. Batong beriau songno bangim itu epi nang nopiwan. Kaya katut kadung ni kadon jona. Tiap visionnya kalau kadung na kamdung mangtip. Kaya nga ni itu ke video ngak thangbi. Upreum don shu ang niya slapat eh. Ninekran kung kitu-kitien banekran di idot yo. Kato wara ay jumat kijura hapo ka parliament. Haipori balengkot nganya tu epi. Une ubariki haipori balengkot. Karang ka jung ula aja nyerengkat baru jiji suara lupa aja bonsin. Karang jung ula aja nyerengkat bau bak hobar nyota hagir kom keren parliament. Hari pori pelengkot aja pemberi. Tebanong bangim itu ya pisong no. Kato kani kejeng nyobenya ini Dr. Ricky. Kakta ay kemensim jona. Ka-illusion ka mga banong kalong kani. Bahana UMP uban pa maki. Unyo akren kano kenta. Ya penyeng tu video. Kano kenta unyo akren. Unyo akren si kenta hana. Kata kani kejeng pentame. Kidon UMP joki haraja sabha. Bila jui kano kenta keren. Kano kenta keren. Ngem jui ya uta UMP utaru udah presiden joki. Uta udah uai na kinong sen juga parti joki. Lanakan uta umba aban keren ay rohe ma parlemen. Unelilay ubaki suya kambikar na surap keren ayo. Ubaki suya kambikar. Undai udukot joki. Siya penabram yang nano sudah subo ala kabo suta na katang sabi teman dia penjadi juru Dr. Ricky katakan dia ke illusion pindah-pindahan mapian dia pengusang pornong sulong rumpah dia perhat ya kata handapian dia musang penyiasat tidak nak kata tahu kini kicilong kepada Dr. Ricky idon tinggi ke parti di persang banbur yang dibinjat kijongi bat kawai pindah kemau ba kadai ke parti kabala asay yay Dr. Ricky. Ndai basay Dr. Ricky ka party. Ndai. Dai ka Voice of the People Party haga jingalang jong iparden daga jing persam mensin ka banalandet ila mansay yaki malanay jong ka jagbenre. Lenda dai pagkadan ka Voice of the People Party ibariki inum dan mulamuno itu yai. Handai na marba ibarden isnay ka nega party iwara ikan ni ka platform ipat ni kibriu kiba janai bar kiba kansai kiba ka pertai ka ong ki dom bar kiba suwa kiba melera ya rem kim dai ki kror parti kim tan spa kim tan pau ki jo banya ki kibriu kiba ibaran isai ni tu ipi isai kiba kansai isai kiba kansai kibriu pek pa MDC jong intai kaya ay gajing sosial namar ni duna ka budget ngimla ban ice cream sibo ni kibriu jongi handai om judan gajing yakni suki bias nga ulo ulong ka BPP yakni suki om jing yakni suki kaya tek ka kram gajam gajungi kita kiba persang ban pencok pria gitu ki kam sora gede gitai in sagran gitu ki isu ngampat kran entah isu aku ke por kiba persang ini lai puja ila pusket hendrai ka isi jungi ke scam ka jingi trelang jungi ke scam ka ri ke jabenriu ka syai ka kiba iba arani ajing pensai te kata gede ke bangila sei te Dr. Ricky ide ke baka parti kala sei now ipi kibriu kimla ban imsa agane ka pertai kilaban lek kilaban wan pimenta habangi ongnya pi penjet ya gane ka parti jet daga pipin nang sonong rim ha ka parti ndadai ada pindah pe chobri Dr. Marbo ban ngakwa ipi bapimdai ban yanujor yai Dr. Marbo bat i Dr. Ricky pimdai ban yanujor i Pak Arden ban Dr. Ricky ngidano lagi kicong kiba uplay ula ngidon kicong ka makarpang panya ka Bible para kowe dontang uwe Abraham dontang uwe Moses dontang uwe Joshua dontang uwe Daniel dontang uwe Isaya bakum ta terder kisni ki por ki kala ki brio ba kinang elam kinang kala hada ka bang asno tenar kalau uplay udai uju bat kanong rim kadai kejo denam dai kaparte jungi kadai kejo
kada kejo nomor kata kada ubreu bangila sai nilai kan nilai dua nilai penham usawar bubiang hakabak hado hadin bangila dempiak hadin bangila dua nipa ni kejing syai mensim kawan kejing syat ting syai bau doktor merbo udah pensim ya kene kenekor umpong ya kene kejudi kabu doktor kiwi dengan ngelayo kata kejing syai nyihat ni penham usawar ni rai ni ora api beba benar maji kersan benar maji kersan ai station ngai gini ai mak tapi aga sih kersan thapki ada orang kebentar bos kamera buang nih aga sih thapki ke bertengan hado pakai dasar wajam geri kejar geri kusungi kata geri coba ni kuat menorak ke kubur plan jompian nih bapin ai ke jing kersan ya ka parti ke jungi lengba jongi doktor bos kamera buang in continue in beten ni ke jing try ke jungi ngalih keren bani namar ba ngai bani ya jangba ngai bani doktor bos kamera buang Nia pulilang hakaju ka college, ka St. Edmunds College. Nia pulilang hakaju ka college, ya kaju ka subject. Ngkot tang apo St. Edmunds license name nia don hantai. Onda kot nang tai kajing puli ngalet puli senehu, iru iwan senehu. Nia puli bilang hakaju ka department nia kaju ka subject. Nia pulilang apo nehu. Onda ngelaya tray ngelaya taru, nia pulilang haju. Ihikaya po Sinod College ngaru hikaya po Sinod College isyong hangne ngasong ne kasuki jungi marsenda man kas ngi kandu man kas ngi phone ngi text ngi call ngi keren bari ne mar bungi trelang ngi gaju ka subject ihikay lang ngi gijuki kena gijungi berki kena nang ne po musdang tersat keleng-keleng gijuan puli bab ngi hente ba une kena bekar mentan usomla bekar mentan ru de produk jono terpaskan nang tade po ngoplang iba jeral tengah bentor berskamar bo ngiladon gajing dai kepala slamba la jandam arfusem gede gajing dai jung apa di ngialong hasenda ngia dai jing mot ngampai perkhat begini don lang gajo ka party da gajing punya besar gajong ublei ngia don lang gajo ka party ngayo penetre lang padi tena maka tada kumu perlok ubay jan ngadon ka hok bangan pin itu sepan jungi une doktor ban semar bo udon gajing long kabaya serim ha ya gajing long jong doktor iki Bang hagajing ai ke jong play lesi ura ban khantam ru doktor ki namar play hagajing puli ke jong i puli ke deka subject ya ka politics ya ka political science udon gajing start gajing sempang ya ke subject te uni urang ba udon lai teli gajing long di pengaku ban pin itu sapi gajing long ka peningkong ka uni urang ba udon galong udon ya gajing singurit ulong bos murid habang singurit kamot ngayu i gajing iem jong i kerukom bam kerukom di jungi kerukom riam kerukom bay jungi kerukom syong kerukom sa jungi kakali kebiyan umday uhai lebe usuk bah banyak keren banyak rekam ulang ubri ubas murid kajing murid udon kata kali ke pengi kebar udon ya kajing start udon ya kajing start uradep adu ke PhD ke jongu bat ndai tengba upendep hadu ke PhD ke jongu udon ki publication sana ki kot ki artikel ki ba utho ki ba sna kata-kata ala pening keleng ke India ban sabar tu ke India kitu ki kena samla ki benang ban pin internet tinyo i ki list of publications mentaru mangabar ing ye tholang go be jing tho ban pendi go be journal te kampat ni mentar ye tholang ban i katar ye tho na ga banta ka puli ka puti ke bodon hage chala ga jungi uneu breu udeu bodon ke jing start ye ke subject ulong kan haki panel discussion ubat-bet hadon rasanne haki ne ki media bafer ne pidi pau ne usomla panapu keren no ki kintien kilong ki bakia ki jingmot kilong ki besar don ke jingsa kabalai ke udon galong udon ke jing sempang udon ke jing sempang ban susta kam sempang kam don jingmot handre habadon ke jing sempang la banyarap lem ye ki prabriyo habadon ke jing ki briyo ki dopang ki dobut ki briyo ki besempang ki ong le no na kumneke namar kata daw ki pai ba aja kari kasi jang jajungi kila dombut ya kajing sensar don bor kila dombut ya kajing sensar pendek pai ba aja kini ki parti beper une we ni kinong seng ka parti pra uang ibabden kala biang kali ka platform bagin ay kaway ka alternative ki pai ba ngin ay sa kaway pat kapang ngin ay sa kaway pat ka direction ngin ay sa kaway pat kala di pai ba kung no buon pelai iladi nagani ka jiwet ke jerwat yakini ki sok berdot ki berdot nagari ki jabari jungi nagata daw ka parti pra kami te rengkat pan i ide mai
ringkat dari Barden, ringkat dari Dr. Ricky, kita sandur yang kena ke parti. Kini lain mau bersiu, jom ke parti pra, berpindah saya berpindah tim. Kita kini pada nandan. Saya nganum penitu subuh ni Dr. Marbo, atau nawan saya beli, insan penitu, tambah kini lain kili kicil wadah kemat, wadah kelat. Kajing snorit, kajing sat, kajing sempang. Kata kena bukan kam. Dan kam pan banyak kerana ni dikri. Ni kena kijuk mentan ni kerana dikri. Penyalai upareng ujuk kali dikri ujuk am pipa sayu. Upareng upai je kikam. Upai je kajing long. Tang nak kijuk kami kerana lah semutu ukuri bolong berbomlong. Ledai kam pisah tengkala itu bolong bomlong. Jadi mak kata tahu nyihapan pet kumta. Kena ke parti pra jom ni hidup mentah. Kena ke parti kebayaan harga ni kalenti. Jadi mak kata tahu perari kita lagi beri kita omba. Oh kena ke parti pra, kena ke parti kaba su pen kelomar senong pen kelomar thau. Ngakur bangi pelongnya kecing ngaki paita. Henry nyempat ju pelong kecing kelomar paita. Biarlah hano pakai pipi ke pen kelomar paita. Laron si sedu pen kelomar ke parti. Ngilong meeting apa sor sulong kanto paita uyatu dan selai kamar pan. Selai kata sekretariat agak bahasa tengah ni Barden. Kelomar. Dan tim bersau. Dan jika mai ini aja tim. One meeting kita kibri na po soaran na mas na meeting jabo ka district council kay dap na kapela na partik. Manong ba haban sar ki MDC jumi. Handre habalong meeting ka parti pra. Menjudan plastik, menjudan pelasya, menjudan badan na nila ikay, waju brek lomari kibiri dumari ikay bamlong panlek kumto. Njune ban penjopo ini jakalong meeting. Jai kia di meeting jongi. Ngiyaki ba Henry ngim ju pen kelomar ba. Porbangi penki ya reservation policy kiong unel ser kwa berwarna ya kajing om snam. Kwa berwarna ya kata ke budget. Hapadai kini ki arjai benrio ban penyiasat arjai benrio. Hana kiong kane kajing ki reservation policy kapolong sensitif kabama kane kan warna ya kajing om snam. Don jingi om snam. Dan jika musnah ada mentah, ndanya apa semutu yang kiperlok garor kejongi, ya kahok kejong mengin kita, handai mangi bangilak hambur, ini bangilak hambur, habaran arngot dengan air peliang, habaran tangguh ke ais peliang, ni orang kata, dendai, orang kabiang, kiru kira menjur, ya kira jiwa ipat mentah, kia lek seri, kipen kelomari ke negara resolution policy, te kira siapa penbit yang ikut tu, teninya sangnok. Nomor bala ayah ke expert committee kalau ayah ke jin kentok nuka kumtu sebanyak rentam ya ketaruh lah isitong nomor ke bakando takut dia ke sorka teni mentang ngila era ikum ni kuku peta ngila ong to penkelano ya ke resolution policy kila ong to tanpa kile arsap kim semla penkela kerkum ke jingbon beriu nomor kambe bon nangi positif dia dan rei mentang ki ong bangim tre ban penkela. Tinggal lagi aku mau bang aja mut mafi. Habanin kong kilo ang mungkin penkelang ini review. Temen tadi kan penkelang. To aja mut pi bang pemosang. Nanira hai bar dan sibit. Ampun ye. Ini lagi aku mau to aja mut pi. Dengan aja mut nangan. Ngaji mut mangang. Nangong nginya penkelang hino mangi. Menjur. Tapi kuat kan penkelang mangi. Snoba ai kecing job solid majority. Hawar pufra. Penanda mai kecing kersan hawar pufra solid majority. Bagin thali ke sorkar tang marway kum ke parti. Bat ngile ya ke bedon kam na ke bentak keri bekerja beriu. Habang ngile ke bedon kam na ke bentak keri bekerja beriu. Ndai bat pengen cuci ubanyi gue. Ya kawak ke joki ke bedon penanya nai. Nomor ngindai ke parti ke besi pun. Dan rayan ai kecing sejar. Katarajur kanun no asiria. Kata kadai ke bangi kuaban ai ya kecing. Sensyari keri bekerja beriu. Nama kata orang Iwan hangi api ban pertai kini kimat kijora. Bas moba bafin ay kecing kersan kepada pak na kepentajun. Dengan try kata kalau abiang kepor kembali, kalau abiang balang ni penuh no. Tes moba wan sini sekmat, minya pertai